na furaha. Wazalendo wameingia, watoto wa mingine wamekomboa mwingine. Tunarudi vile bonane. Bali tupora vitu yote lakini bali tuacha hai bonane. Kuna mmoja msema kana kifye kadui wanamika karibu. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira igicamunsi gihire, igicamunsi cy'itariki ya 19. Dusigaje iminsi 12 ukwezi kwa mbere turaguhiritse tukinjira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2026. Tuje mu makuru yacu rero kuri iki gicamunsi ndagaruka ku mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ibintu byamaze guhinduka nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zimaze kuba zitangiye kubona ko nta cyizere zifite cyo kugumana ibice bitandukanye zafashe mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu ngubu abaturage b'Igoma nibo barimo barabiryozwa, nibo barimo barabyishyura mu masaha make cyane. Mu kanya ku isaha y'isaa 4 rwose nibwo umupolisi yihandagaje ku karubanda ku manywa y'ihangu arasa umuntu, nta kintu wapfuye, nta kintu kigize gute. Iyo video turaza kuyigaruka mu buryo burambuye. Ndagaruka kandi ku mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira amakuru hari muri aya masaha y'iki gicamunsi nuko aba FARDC amato 4 yamaze kuhageza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo bacunge kandi bakurikirane ibyinshi birimo birahategurirwa, ndetse na propaganda z'inyeshyamba za M23 zikomeje kuhacurirwa mu buryo bwo kugira ngo bacure inkumba abanyamurenge batagira ingano, bizakunde byitirirwa yuko ari Wazalendo na FARDC bakoze ayo mahano. Iyi ni Inkubi Media, nguhaye ikaze ugiye kubana natwe, ngusaba kugira ngo ntuze kugenda utaduhaye like, ntuze kugenda utadusigiye igitekerezo cyawe, wanakora share, wakora sub niba ari bwo bwa mbere ugeze aha ngaha, ibintu bikarushaho kugenda neza kandi ukajya ubasha kubona amakuru yacu. Rero tudatindiganyije reka mpere hano gutya. Ameomba huruma sana. Siwe nuko iyo video rero imeze, ninjye wabikoze ku bwende, ariko abakeneye video yose iri karadi, iri mu mabara ndetse iri furu, muraza kuyisanga kuri WhatsApp channel, niho nayishyize. Ibi byakozwe mu buryo bwo kugira ngo dusekirize, tugire umutekano w'ibyo tuba turimo turabagezaho. Ariko nuko nguko byifashe. Ni umuturage rero hano muri Goma, aho umwe mu bapolisi bizi inyeshyamba za M23 yarashe akamumena umutwe rwose, umutima arawuturitsa awucamo kabiri. Ikintu kibabaje nuko abaturage barimo baravuga bati uyu muntu yishakishirizaga ubuzima, nta kosa yari yakoze, twamurebaga aha ngaha yigendagendera, ariko uburyo cyamurashe nibyo bitumvikana. Ibi rero ibi ni bimwe mu bituma izi nyeshyamba za M23 zikomeza kwikuririra urwango, ndetse zigakomeza kwikururira umwuka mubi wo kurebwa nabi n'abakongomani. Ubwo ngubu abakongomani bahise batangira barandika bati ni gute umupolisi w'u Rwanda aza karasira umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butaka bwa basekuru, amuhoye ubusa, nta n'ikintu n'iki na kimwe bigeze bapfa. Uko byagenda kose rero reka mbabwire ngo rusibe aho ruzazira. Niba izi nyeshyamba za M23 zarinje hano muri Kongo zivuga yuko ngo zirimo ngo zirarwanira ngo uburenganzira ngo bw'abakongomani, ngo zivuga yuko ngo zigiye kubohoza abantu, ahubwo noneho kubabohora zikaba zirimo zirabigicira. Ariko nanone nkagaruka mvuga nti ni umujinya bafite n'agahinda ko kuba aho barwaniye hose n'ibyo barwaniye byose batashye nta na kimwe bajyanye, bikaba ibyo byatumye batangira rero kwahuka mu basivili.
n'abandi nimushaka murye muri Menge, nibwira abantu barigoma banyumva babwira ngo murarye muri Menge mukenyere mukomeze, nimushaka muzigendere kure, niba uzi ko ukorana nazo nakubwira ngo nta gihe ufite woweho, ibyawe bizwi n'Imana, uri mu mazi abira. Mvuye aho Igoma reka nimanukire muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Muri Uvira inyeshyamba za M23 zari zahateguye agatendo, bari biteguye ko bakimara kuhava hari insoresore zimwe zabo ndetse n'ubusoresore bwabo bumwe bwari bwasigayeyo bwambitse igisivile, bwiteguye yuko bakimara kuhava iryo joro bari bukora amahano. Bari biteguye gukora amahano bakarimbura, bakica abanyamurenge, bakica abakongomani b'ubwoko bw'abanyamurenge kugira ngo bakunde basige baharabitse kandi bometse icyasha kuri Wazalendo na FARDC. FARDC rero mu kureba kure no mu busesenguzi n'ubunararibonye bamaze kugera kuri iyi ntambara ndetse n'imirwanire y'izi nyeshyamba, bavumbuye kare, niko guhita bohereza itsinda ry'ingabo ziza vuba na vuba ziratabaranye mu mujyi wa Uvira, batabara abaturage amaraso ataratemba, imivu y'amaraso itaratangira kumeneka. Rero mu gitondo cy'uyu munsi nibwo hamaze kugera amato ane. Ni amato ane yaraturutse mu nyanja mu kiyaga cya Tanganyika, bisobanuye neza yuko yari yaciye mu bice bya za Karemi. Ayo mato rero akaba yarazanye abandi basirikare mu buryo bwo kugira ngo bakontorere Uvira mu buryo bwuzuye buri totali. Abasirikare bazanye ibyuma bya kabuhariwe mu gusuzuma no gukurikirana haba hari imisego izi nyeshyamba zasize ziseguye hano muri ibi bice bya Uvira. Birashoboka cyane yuko baba basize batezemo za mine, amagurunedi cyangwa n'ibindi bisasu biri sutere bijya munsi y'ubutaka. Ubwo rero FARDC ikaba ifite umukoro wo gukurikirana buri santimetero kare hano muri Uvira, by'umwihariko ibice runaka bagiye bakandagiramo. Muribuka yuko aba bagabo system imwe bakoresheje binjira muri Uvira, bafataga insoresore zabo bakazihereza amagurunedi zikajya zigenda ziyatega ahantu, barangiza bakajya bayaturitsa, ubundi bindi bakabiransa mu bantu. Ubwo rero FARDC ikaba irimo irakurikirana icyo gikorwa kugira ngo Uvira byizerwe neza ijana ku rindi yuko ifite umutekano, birangize noneho abaturage bongere basubire mu byabo. Ni ukubikurikirana tukareba tutese koko Uvira biraza kurangira gute. Nubwo nabonye inyeshyamba za M23 kuri rezo sosiyo zabo batangiye kwandika yuko ngo Uvira ngo bayivuyemo ku bushake, ngo nta muntu wabavanye ngo ku gahato, ariko nanjye nkababwira nti mwahinjiye mutarwanye, mugomba no kwasohoka mutarwanye. Ubuhendanyi bwanyu n'amafaranga yanyu nibyo byabihinjije, ariko telefone nihabavanye, imbunda n'ibifaru mwari mwiringiye birangiye bipfuye ubusa. Abatagira ingano bahamennye amaraso, bagendeye akamamo. Bunavuga muri make ngo babaye nka wa mwana wenda undi, birangiye nta musaruro bagezeho. This video is not for to promote any terrorist violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.